Oke guys, menuiti saya meneh hakarak ba Israel. Pasti itu hakarak, oke? Oke, ini hau kuliah hakarak. Wahai kungisi tuang conhecimento tuang ba itu buat sira atu liliwa kalau isina be hakarak ba asa passa vera si Australia ba visita familia o bele ba ho visa seluk tang. Oke, ini hakarak fotin kata maski orang sekolah balu sediang ba Australia ini sangat susah lah limar. Oke, Hasan edit. Ne ba emang nabi at bahasan traveling hasan pribadi ya, hasan traveling ba pribadi. Oke, this is the easy way ba kolege sira. Tidak los ba Australia ini easy lah limar. Oke, my be. Ita buat cerita sa hati ni ita buat ni objektif ba ina ba bahal sila. Ita buat sa hati ni ita buat ni hati ni visa sira mak kita buat apply. Ita buat ni hati ni kondisi visa. Oke, ini hasi dia mak kolege sira kata pa los Australia barang sang hoto ni fasil. Yang penting kita buat ya osang ya pasaporte. No ti sa hati ni visa sira mak kita buat apply. Oke, ini kita bahas kalau mau Australia. Oke, pak kolege sira, nabi hakarak ba travelin, pak fulan tolu. Awara kan ini tipe awara visa turis ba tipe 600 nih. Fasil lah limar pa itu bos sira apply. Proses semana role kita bos sira hetang lah visa nih. Kalau montante osang selu 150 American. Oke, so ini unsa para itu bos sira tu asisu liusi online, apply online. Oke, ini hasil for dalang ini lebih easy ba itu bos sira. Mak itu buat sih beli apply ba directamente ba ya yang bay syarat mas beli beli online. Oke, saya beli yang lang nama orang yang for dalam itu buat sih sebeli kan kita buat kiri itu buat sini imi account. Oke, imi account nih hasan account itu nabe itu buat sih beli kriya saya itu buat ni account rasud atau beli tambah naba no asesu visa hotipu barak nabe ke itu buat sih hasil hati ini naba no se hari naba tuir itu buat ni opção no objektif na be itu buat atau Australia ni orsia ni condição mo sina ba hotu itu buat sira bele hili. Oke, então primeiro itu buat sira bele hetang tingser hetang imi tingser kriya grup lay imi account fasil lah limar pat kriya imi account. Oke, então nonton fatin video ni how say part 2 how say continua halo na fatin video liliu ba buat nabe how mention ana ita tama kriya onsa kriya imi account no mo so insa parita to bele apply ba visa refere. Okay, so stay on.